Menu mielu Afroka. Na webu wonsa. Ana menu mielu Afroka. Oba bu ne nsa efin wono. Bible says oba ebu ne nsa ontina ne nsa bu bosome events enanso. Entwem me pato fufu atwem. Waja fufu die. But waja banku die. Waja body die. Waja kwati die. Waja atotobu. Oba Pentecostal Apostolic Charismatic Churches edi fonten oko wa. Omo kwa tira highest akwantena ye communion wine. Ba oko sunsun sore sofo a onim fom a obi be wura fom. Ti eye den no bi a woti asodem ye Kristo ni ne ya bold ya na sofo ntumi nane. Jehovah Witness for kwa so ye Kristo for. Ye wo efum bi kura wo Ghana ha omusum nipa ye bodi. Okay? Ba omusum nipa. Ba ko bi nso se ho ba bi. Ono nso se oyo dansefo a ye Yankopon de na ba. Ono de ono se ono de ono ni Yesu Kristo no. O se ono no ye won konkro na ye se wo boso obeba no. Ono so ho. Ni be di ne tipa o se fantimali mu ho ba bi. Na yesi bi kura ba ye friend rainbow. Ti oba bu ne nsa oni se we bu ne nsa. Obema be ma ta friend na se. Na de ne nsa to be ma na ti se. Na be ma nso de timi aba ti se nsu koko. Watafuri moja ne saa. Timi aba wo man mu na awurade nsa ne mbra mbese wiase ne ntam. Godibi ne doso. Abusiamu akwaba at the bottom much there. And as I say, I know spiritual programs, musical stories, any trending issues, and the bro, and then Mensa Aka, Major Prophet Dr. Kwabena, I will mention her. Then no ever bet you go. So we Mensa will come home near my doctor Akwaba. For AM Home Care and Nursing Home. No more sure for my own Yakwan you do mine. Where home care and nursing services, elderly day care, medication management, dementia, and Alzheimer care, physiotherapy services, post-surgery care, illness recovery care. Nina say, Ubusu and Ibuka be our choir Sabia and Yina Befi. Now for AM Home Care and Nursing Home for ya 24/7. One more Bekako Crono, a crowd of us who have no more entertaining. Now was when Yakwan you do mine. And ye AM Home Care and Nursing Home, Sabina me pay. Ubutimi Croc Bush for Quacher Waum. AM Home Care and Nursing Home, our fan call Accra and Saum Road. From 0540 344 837 and 0207 859995. Yeah, I mean yeah. Big Yabo. Ready at the room. No, yeah, so. Boko. The ready asset. Naka yin set bambody and ye rade. In Tinka Sarano pie, boy and pie, and yet you're watching your Mensa. Naka yin said one. Now to say, so media no so now share a coma and coso, or a soft from one. If you look at spiritual protection home, if you also at spiritual cleansing home, I be brave, am I uni? It's a neno. Yen share said, he's a very unique, I say, as a spiritual cleansing. All right, but I say, yeah, Casa spiritual cleansing as a shilling in say, yeah, corner, yeah, but. Onipebiano ye nipediano we are the body nipediano consisted with three things. Okay. Here were body, soul, and spirit. Na okrano na duane ewo na sunsumu ewoye mono so wo na duane. Sunsumu ni okra na ntebo. Na omo aboa ama nipediano so etumi enyankwan. Na etoso biemu no nipediana de ya oye nso ema okra any sunsumu ahode. I don't think scriptures Bible say munipedua ye konkron no etimu mu no asoridan. It means pedua we no eye entomadan eye dan. It won say you can can scriptures or say so when you during wasase so entomadan no egu a ye wadan bia ye mfa nsa de nsie edan ye mfa nsa de nsie ni okra edi sunsumu no. Enti nipedua efi to make nipedua no. Okay. Nipa bia wo ba wi ase no wo ye kronkron but as time goes on now wo yin no na efi start kan epedua na efi be start kan epedua the very first day I be wo na efi be kan epedua no ebi ne say nipa oje wa wo no ho nte a efi aka wo ada ye wo no a de o dware wo no na ho nte a efi aka wo nti efi ne kana e kan ye no e sha se efi enkwara brem na ye de anyini na edie na ebe ma efi aka nipedua
if you are a canipedua be a domain. Okay. Say Obabu sape na if you started a bound. If you are a canipedua be a Yania would be a yeti. Even Babu Krama Yatia says, would be prequa if you are cow. And here where the Anibia Yendi. You were Bushebi, you be also free, a Bushebu, wow, free more you were 2 years. And he said, a Bushian let you what the ano. What the count horns were, I may fear count. And routine, you say, young Clanson. And your Babiani and another Danga Bama Biani and another. And it's only Oba and a Bama da, a brown warrior, if you count. And in TSA, we are Clanson. And to Clanson, dear, a general something. We are cleansing, said the bay out to protect aura. What the cleansing? Oh, yeah, cleansing. You are doing the cleansing to protect your aura. Aura. Yeah, we need to do aura, no? Okay. Aura, how do I put it in tree? They are a Nipediano, who say Nipediana ni when Nipediano. Nipediana ni I. When Nipediana Hungina. Papa, and me will be a dear Nipediano, and I need not say Nipediana, when any a friend of sciences. Okay. Nipediano, when as I'm making a highly or more deeper spirituals, or more deep into the spirituality. It is until me, be about Omunwa, we need Nipediani in Ayakania. Okay. Yes. Especially Omwa. Omo highly spiritual work. Omo highly spiritual bath. Divinity bath, oracle bath, cleansing and normal spiritual bath near the adeno. Omo kanian or Tibabu see the pedia kaniani any. Okay. And you will go on about what I can once. But what I say, until Yami boy and you will one or the Amaya, one way, ni pedianina, and Untina, who read according to the crown chakra art no who follow the crown chakra art no who be say ye ni pedia to ho na ye ni pedia no joint na ani e wo ni pedia no ho anasa omo the colors I will present all the joint ni nyina e kire say ni pedia ni ye ni. Okay. Enti who yes cleanse na who ye cleanse na who they protected those things no. Now, spiritually, you always be strong, you always be spiritually pure. But what you say? Odi for wo kasa no ka say ne ema efin ebe ni pedua no woni ba ko ne se ya wo wafira wo ye ne wo je wa wo no se ne ho nte a me na mi bisa se akwala anka ya wo no teche ya wo no ka wo nim hwe ni se dan ma obi ne ho a ente no etimi ma efin ko ka ne ya wo say for example menu mielu afroka na wabu wonsa ana menu mielu afroka oba abu ne nsa efin wono bible says oba ebu ne nsa ontina ne nsa bu bosome events enanso enunti na say obi a oyitena mpanyimfie no nim fom na ne nana tete no ne maame tete no obu ne nsa that day no obebu ne nsa na oba yakalensa. Papa sa ni ma we mu enye tetinsem etwem. Etwem me pa to fufu etwem. Waja fufu die. But waja banku die. Waja body die. Waja kwati die. Waja atopabu. Odi for dem. So jaye. Ada na won kasa atopabu na twem. Sa cleansing na twem dia. Ende fufu ni banku no kokonteni agbalima ni gbalipele na wudi no etwem mendi bio. Secrets in a tribudia, and a man calls on the biometric dear. It won't quite not so damn awkward than say fire and see. Sabian is a came because I didn't I say computer world. Now you're sorry, I am fire phone. And can an uncle say, and I'm almost for a kid decide to man so well wouldn't say, Nikuno corner or near any money could be as I believe no. But a Yankee who Christian himself, anybody in nature to say, Obana say, we are different, and I say, oh, Casafa Sadian one. Obiti echena wuti weka se enya asebli peyi o su maybe do nyame akata so obi a otie mi bia kan ne bible ye ayen fa na Yesu Kristo e kan se wuti mi dia man ye karensen wuti mi dia man nsu ahaban
Sanya mano ye abosom ne efi dia and the yenta kontom ready yenta meko enchene ye di gu aduane so die yendai kosia ye di nsu yendai because kosia ye di bodia enti say abosom de yendai kosia die but dem cannot say because kontombre ye di ya kwantere enti obi a wewu efiri owu kontombre ya ye sandi tie ni onyam. But what you said, it is a woman, my dear, be winning, dear. No, be winning, dear, no, to the what ye. Yan can't tell us a cocoa and tram yama. Okay. And answer Pakunedu chain. And I cocoa free chain. Yan can't tell us, co river pra. No cockatry river pras or my baby. I can't tell the answer, say, eh, beer, quatina, tinunum, kabum, yenny say, yes, city, quiet. Eh? Just I have some name, see, no, Kamudia. And you man to no and yam if I could get rid of me France. Oh, sir, no, the other soon be any more. So I say, when the monkey can sana and now nano show a cheat as a number de soon send me about the friend. Mamma Chrawadia Kakra. Spiritual work one. You will be an in the crown. Any baby free bar. Any nim a friend say soon sumuna. Odi ye jumano dia waka kire no say wo pese wo sua sunsun someone choose a path say wo sua sunsun sama make sure so you choose a particular path say this is the path I want to take. I want to go this way. That is it. It is a wo pese wo ye sua sunsun sam na ko di madam etia the madam bet na madam fo ade Sounds no pretty comfort, no possibility for comfort. Comfort, but no comfort, adia. O call you for better with you for adia, and different for your one. But what you say, for example, what about Pentecostal Apostolic Charismatic Churches a different and Okowa, or one country highest a country communion wine. But of course, you sorry for I will need someone who be from. Ti eya den obi a wote asodem ye Kristo ni ne ya bodia na sofo ntumi nane. Wote asodem o, wo ye Kristo ni ya bodia na wo sofo ntumi nane. Na sofo na ka tell say ebi akọ sofo bebre wa konfo numbers. Nti eyere pass na no afre konfo no aka tell konfo say na we dia emudie. Na konfo na be ya paye no ya mamre. No wa say suo dia man no wa dane dia bo no wa kumodwan. Enso nke sunsun solid ifo be breaking one time. Me, Mr. said spirituality and Christianity. Difference there. Spirituality and Christianity. Christianity is spirituality. Christianity is your religion. Christianity is a kingdom. What do I say? And you say Christian dom. A kingdom. Christianity is here. And it's not Jesus Christ or say, or ne papa then, let your any. Into a papa to let Janine say in fa. Or see obesa side then, Abba fa. Na chidifo but what they say it Jesus be o mani na chidifo ti access obesi ababiom. It Christianity in your religion. Christianity is kingdom. Christianity is spirituality. Jesus practiced spirituality, but the younger you did Jesus says you know you practice spirituality. Now mama ma akwankyere bi bibi atomo akwankyere ni wo ba oni frani anani afura Jesus tu nanum ntesuo ono tu ntesuo de fra note ono si ni frani kam na ni frani ni baaye ono se fe wani na fe no di note ni yeden e she nani owie ye no se kojo dan ko se Archbishop Duncan William no yes ade we wo Ghana ko bia be sopa no kaniti ate e ko mo mbe so camera di na top so pato ate ase Jesus Christ akwa so dem ye to correction ye tuatu eto Jesus say mon kopo na mon koyi dawa say osofu pedi owusu bempa e na obetua eto e na oka say mon kopo nu mu na mon koyi dawa ana ye papa apostle kankanka no oka say mon kopo nu mu na mon koyi dawa ana say sofu pedi bi owo Ghana na mi e na me se mon kopo na mon koyi dawa ke be ke say ayi me de mari na ye adwuma ana
ana me boa bonka akwankyerɛ ni basis Elisa any Elijah akwankyerɛ mo ye wo Bible mu no ɛdɔso papa hwɛ sɛ nsuo na sɛe yɛsɛ odiifoɔ nsuo na sɛe enka odiifoɔ we Yankopɔn odiifoɔ de enka peda wonsa awurade mesra wo mensuo yi ente na nsuo ni nye de ye normal ayɛ yankotɔ meboa asɛ mo mena menkyene ne asanka ɛyɛ abosomsom ana ere de ɛyɛ kristosom ɛwɔ Bible mu nti ɛnya abosomsom meboa David bompaye Psalm 51 a Christopher kan ba mo ntia se aben na David ko tu adwera David bompaye abra na no ne fia ba ne ho wakofa yiri ayere ama Yankopɔn ayɛ den apono ohu se fia ba ne ho no se awurade fa adwera jare me fa ya fa Bible ne yankan Psalm 51 no who can from the verse number 1 who can ya boniface or se boniface sa do verse 7 no se awurade fa adwera jare me na me ho nte na fa adwera yi me ho bone na me ye fita te se sutrema okay can some Bible can Bible Odi for me biama 51 verse 1 awurade hu me mo sabi awado yete o se boniface awurade umobro hu edosu nti pepa me mra to nyina ohoro me ho firi amumuyo bone amaye ohoro me ho firi ho na pra me ho firi den bone ho iti na David ye consistent amumuyo ane bone enti o se awurade ohoro me ho firi amumuyo na pra me ho firi bone ho kan to asoma me na awurade afi bia me wo wani mi ma hu se mafom wo na bone a medi ewo wani mu da wo awurade ko na maye bone atia wo maye ade a wo awurade eye wani so bone na awurade ensama waka fa me hu nyina wo di bem awo kasa wo kan ho na me ka kira wen ne se awurade wo ho ate awo wo den watembu ho kai mame she amumuyo mu na ye wo me ana boni mu na me ma me yin se me she wo penekre me sawem na me huni nyansa den me hintamu fa adwere yi me ho bone oh kai bi o mame fa adwere yi me ho bone na me ho afi jare me na maye fita asini sutrama na uya no akenkan Isaiah chapter 1 verse number 16 edare Odi for ye jare yi free ye ho What was say near your king kind? Meaning I and somewhat David in an and every side. It could watch one catcher not David Jalabai. On Jalabai and Congress of Fadra Jalame. Papa. I bet you have a sabre, not David that says you what Chagain Moja Crabia woman or bomb fire. Young Casse, Bible nan describe it. Say, not David Waha, and all was empire or can't have seminal. Bible nan describe it. Okay. But osi Jeremy David the Bible jare anameboa Isaiah chapter 1 verse 16 Isaiah 1:16 munjare munjira mo munyi mo ho bone nti ye adware na ye wundwira ho wundware ye se wundwira ho enu ti ne ye wo perfumes wo dware ye wie no na we sanso yisu oil wo yisu perfume na wa twen afri bone na wo di kan ye no watching every home. Bonnie and I'm so jolly watching every home. If we are the other way, watching every home. You're not we won't. You have bonnie, or be glad to me, your idea. What cassette, you know, in your bonnie, a canny piano. What's wrong with you? Now, feed ye, oh, to 1 now, ye, that is a way drow. Would you try? Been to Sudan, this are perfumes. I would do I touch the corrosa, would it be dry that you try that you perfumes? I would do I use, would it be dry? Oh, now would drow. And now some and yes, yeah, but you share and sorry now. The American said it's in sorry. Orthodox churches to say praise be because near one more chair you woman empire perfumes and a soft for a use a Juraya okay
habaye ne asofo etete no ye hu saa de ne bi wo nyamesom mu enti se enne ye koko hu ne se ne mo ka ho asem na eya na se ekwakoye adefufu bi enne ukọ sunsun sori sofo bi ho a ukọ ne altar so a ubehu nkrata wo so ubehu praye tia wo so ebi mo kra de yawa esi so asesedwe esi so ne nyina si altar so a wo se wo bo nyamedin ekoba ne sa ne ye bisa se nyame baako esomo baako nipa baako na mo nyina mo ye adwuma na afi adan ne mo akyeche kasa na wo kan ye se nyame baako osom baako no ewo no meka ne se ye wo nyame bebre ne wo wiase okay enti ye nkomo bebre okay ana ye ni ha se ye ba condemn obi ba wo kan sunsun sori ye fo obuo ma wo okay na ye kan asem we obi a wo kwanya nyame pese ofa so ene ne nante obi a wa pam ne nyame akọ sadia na wo sha ase se wo kana obi se bisa questions na mtao ye nana no penifo no ye tete adifo no na they have a lot of secret but no mo ye wo dem na social media mai si na nanu mabre so na Facebook de TikTok o ha wo enka konfa noche enka ye wo konfa noche episode 2 million ke be shock konfa noche century near 2 million Pata what I say. Ya na nanu mambre mu no yase konfa noche komo so nti yo so konfu ken no fi so no komo so mebwa all right apostle bi nso bompaye ma eja efiri so no ebaye organa ya awo se kofu dua wo se good and so se oteye odi fo kansa bompaye amoja so baye wante Elijah bompaye moja baye wante Elijah odi fo kansa apostle enim na okonfa no chiri fe wo mam different no konfa no che yesi obi agburo dakoro that day na agburo no hu fu ye menyini ye don ho ma afro enyini ye twa ye de ye banku akpele fetiri dechi ya abobitaji di ye that day one day pe Jesus anye bi Jesus pipe mu first like Moses pipe mu Jesus nante poso konfa no che so komo so different wo man so different Yamia yen sanchire ni bi wo Ghana he ya ebi so egburochire yesi river pra any river ofin uduwa enkambo mu da enmexe mebwa na pona Jesus nante oni asuafo no is it the same pona Jesus oni asuafo no yo so ka se poni yedi na poni mia na no yedi is it the onante so no se mu baako me say me no ka se uko friends Israel sa epono enya po lake sa lake no edawa dead yourself any dead sea meboa all right dead sea no ofin different menu okay so ofin and so mix dead sea ni so otiam emfa ti different woman am ka sam chow nyame na ye som no wo kwanye obi ya faso ehu no okay obi ya wo kwanye wo faso ehu no menka sa condemn obi ada because me so me wa me kwan na me so me nam so no e bia me nuanu me Kristofo ni bi krempe padate because me me Kristofo bebre ya anano me sisi an me pesa ye frame your called grandmaster because I said the aye kire no Kristofo ni bi ntiase ye kra ye be kire nso because the urade aguesu a kire me no menim time me wuo nti ye be kire I have lived a legacy. Me makrene ndi ombakwa kwhwe me video akaza dani o no mo esu kakra ye betene won ka se bi nyame no enda ne wedi nkire obi ase me yankopon obaza osum me afatuntu nyame kan ye obi enim enti obi a wo kwanya nyame na faso ada ne wedi adan e dia kire no enti se yankopon da ne wedi kire wo se we apostolic we are CAC, we are Methodist, we are Anglican, we are this, we are that. Yamini dan when the children was applying so no kind no. Who church na? Then uba faso. Now more say yes, almost you from a dance for ne you right before almost say we are say the say 2028 in this way. Almost message on when no. Can you condemn them? You can't.
ɔsi nyame na asoma no so ɔbɛka kyerɛ Ghana sɛ obi ansatena na 2028 ewiase bɛsɛe anameboa who bond up say wo bɛkɔ akeka kyerɛ ne sɛ ayi gyae saa na woboa 2028 ewiase bi ambɛsɛe wotumi nka bate wate aseɛ anane na mene obi kasa na meka kyerɛ ne sɛ 2028 na ewiase sɛe a yɛtim bi ba ewiase ne nyɛ sɛe ne deɛ yɛ adwumaden na si dan si hɔ ewiase sɛe a wolusu yɛ ansɛe nso a wolusu yɛ but the other na dapadeɛ because ewiase bɛsɛe no ɛyɛ ne kura sɛ Nyankopɔn na aka kyerɛ wo sɛ ɔmbɛka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ ewiase bɛsɛe ampa a Nyankopɔn bɛtumi ahwɛ wadwe mmɔne ne wutim ɛne wo suban mpɔne ekura wo nti yame bɛtumi ama saa diifoɔ na yɛatorofoɔ adentia yame ma Yona yɛ torofoɔ because ɔka kyerɛ ɔman Jona sɛ Cornelius ɔka kyerɛ wɔn sɛ me Awurade me bɛyɛ dɛn me bɛsɛe mo but yame Yona ekasa na ɔman no satira yɛ na Awurade ansɛe wɔn nti saa nkurɔfoɔ ebetumi aba abɛka no korɛ sɛ ampa ewiase bɛsɛe 2028 but wotem bɔne ɛpɔbɔne nti Nyankopɔn betumi aka sɛ daabi ma nya ansɛe ewiase eti ewiase no wɔne nyame nante a deɛ nyame aka kyerɛ wɔn na ade bɛba nipa okay odifo yɛnhwɛ Ghana ha yɛwɔ asom bebree ne wɔ ha yɛgye ne nyinaa so tum ɛde yɛ adwuma yɛn condemn anaasɛ yɛn compare so bi basi yɛde baake yɛn komo yɛ yɛdi yɛhwɛ yɛn nananom muslimi sumu a kamea yɛ sɛ wɔn nneɛma nyinaa yɛ baako wɔn bɔ mpaeɛ 5 times a day sɛ ɔba Ghana ha Muslims wɔn ha bɔ mpaeɛ 5 times a day okɔ Mecca saa na tie baabi a Muslim wɔ bi bibia yɛ baako but kamea yɛ sɛ ɛba Kristo sumu a ɛso yɛ Presbyfoɔ didi ɛso yɛ Pentecostfoɔ didi ɛso yɛ sunsunsɔrefoɔ didi ɛno koraa na yɛsɛ mmemme dafoɔ wɔ ɛso yɛ ɔmo didi adan na ɛno no akɔkɔ yɛ bebree na nso Muslimi nsum ne deɛ ɔmo ne yɛ ne ɔmo akwan yɛ baako mede ka ka kyerɛ sɛ deɛ nyame na da adi akyerɛ nipa no ɛna ɔmo fa so number 2 yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a yɛaka Jewfoɔ ɔmo kita Jewish practice no yɛaka ɔmo ne Kristofoɔ abom yɛwɔ Kristofoɔ bi a yɛwɔ Jewfoɔ ho ɔmo book ɛyɛ Old Testament Jewfoɔ ɔmo book yɛ Old Testament the Bible no Old Testament Talmud and Tanakh okay ɛne Jewfoɔ book ɔmo wɔ a hidden book bi yɛfrɛ the book of Jasher ɛno nso yɛ Jewfoɔ book Pentateuch ne other books bi ka ho okay yɛsan nso wɔ the book of Tobit any other spiritual books bi nso a Jewfoɔ use nti Jewfoɔ no ɔmo practice the ancient Jewish practice ɔmo na ɔmo yɛ Levite okay ɛne yɛwɔ Christians Kristofoɔ no nso ɔmo di Kristo akyi ne nso koraa no yɛwɔ ɔmo a ɔmo gye friend is saying Pentecostal teachings edi yɛwɔ ɔmo a ɔmo kita Pentecostal teachings yɛwɔ ɔmo kita apostolic teachings Jehovah Witness for Christ ɔmo so ɔmo yɛ Kristofoɔ but ɔmo so wɔ deɛ ɔmo so ɛdɛn ɔmo gye di deɛ yɛtene sɛ all these people a yɛbobɔ die ne nyinaa no ɔmo founder no enya a particular motive nti saa motive na founder ni nyaayɛ no ɛno na ɔde gada nipa nti nipa no mo bɛyɛ akyidifoɔ no ɛno na ekura wɔ okay yɛwɔ efum bi kura wɔ Ghana ha ɔmo som nipa yɛ bodi okay ba ɔmo som nipa baako bi nso hyɛ hɔ baabi ɔno nso se ɔyɛ ɔdansefoɔ a yɛ Nyankopɔn de naba ɔno de ɔno se ɔno de ɔno ne Yesu Kristo no ɔse ɔno na ɔyɛ wɔn nkonkron na yɛ sɛ wɔn bɔ so ɔbɛba no ɔno so hɔ nipa di n'akyi paa ɔsɛ mfantama ne mu wɔ baabi okay but deɛ obi anya saa na yɛfa sɛ yɛyɛ origin Muhammad gada nkurɔfoɔ ɛna nkurɔfoɔ di n'akyi saa ɛna ndɛ Islamfoɔ anya friends ɔmo som okay so everybody is building religion enti me kasa no me get reference say with all due respect me ka say nipa mmienu bi kura yi omu ti say nyame asoma won say 2028 ewiase be say okay ana me say ba ko your friend or dancing Joseph ba ko so say your friend Urabi respectfully me ndi omo atem me criticize omo okay but me ka say omo say nyame asoma won omo so message omo enya no ni nyina religion what dem say obi so church ade ni botayo ode ba ni say I am disproving the Bible or so bet the Bible na say no or disproving the Bible no
Abraham ben mo say say dwumedie na ono so di ye no epoa ma Kristofo hia ade na Kristofo pa de hia opa all the region ni nyina na so omo ye practice ni nyina obi akita practice ni nyina omo ye very lazy Christians they don't like studies and they are quick to criticize omo to say MPP any NDC MPP ni ya de NDC ni mpe papa krompe MPP NDC so ya the MPP ni papa krompe enti they are just doing politics sanet here enti obi an so a ekura no dia nyame da na di kire no no ode nante but what you say all right so no di for bia ye fia ye hye nkomo ya se dia bebedru ye hwe na ye hwe cleansing na da e dia bedru ha me di kan sha se ka se ye woda hodo bebre cleansing no wo ebi mo say protection any ade ebi so kra kire se e da ye de wo e bra ye de wo ni nyina wo sunsun so wo di paso ye bia brilliant ye mo ne tofa ne ye hye se ye say ye mo cleansing protection so ye all right mami kan nyina ngom okay number 1 ye kase cleansing medical akire protection reason tell say nipa obo ho ban say obi betumi asore yetia okay me no ka say obi kura pade afi uchen obetumi akobo som so obekọ konfo nchen obekọ sofo nchen obekọ diifo nchen chechere de mame na omoa be e ma omo ye forget nya agro ene yesi bi kura ba ye friend rainbow to ba bu ne nsa oni be ma wabu ne nsa onim se wabu ne nsa obema be ma ta friend na se no de ne nsa to be ma na tise na be ma nso de jimi ya ba tise nsu koko watafuri moja ne saa timi aba wo man mu na Awurade nsan mbra mbese wiase ntam gojibi ni doso patala mko not say protection bon ho bai cause omo pe wase wo no doso otumi ni obi di nkomo na mu di no anya bone adwen o ba wa no tumi pa nipa ntumi de wo ho yawo e kosori ti yawo o ba sa atade we yase wo pe na ya atade yase wa sabe ya wato so kama inkuto na wo de sra wa pe ayi afre say baby oye obi afra ama wo sra ma wo no body ni ya no me na wo sore a we sesie wo kama na wo kobe sampa boa na aria wo na anim paboa na se tu a wo na anim wo ko watade ne to ate a wo na anim se dia obesi anante ba wato so kama na wo ko ba no wo ye obi ayi eka obi nko ko be da be sore na wewu ana wo yare da mpa so eka obi nko nka wo no wo yire ne wo ma wo abushia ye firi mu eka obi nko na nka ye sra ansa na ye di obetumi bowdua na sai wasefo nyira alutu na se obo ho pai odifo na me misa se enema ben e no bi be yo de be bo no ho ban e bi se ye de nim se mpai bo e bi se o se ye bo mpai ya ye che ye piem ye mo mpai de wo soro ne ade o che ye nti se bambo fufu du wo mpai na chidia ene na ye de ne be de wo e ho ban dia obi abe yo de be bo no ho ban se o de ne ho beto Awurade so na obe yusu Awurade abode wa bono awe Awurade di mu na o de abo no ho ban Awurade abode ya wabo te se ahaban ensuo ahodo a etwitwa ye ho ahie kura ne utumi komman ensuo no na wakeka de abom de ahaban ne niam bi afra na de abo ho ban na wo kwa na ni nyina wo de da bi me ensuo wa na ebo ye kenkan sam a friend is saying 29 mame we are kenkan sam 91 so mame kan sam 29 okay kan 3 verse 2 no mame na yentie Awurade asem why na ebo nsuo Awurade na ebo me pa to je wa bo nsuo ona na bo nsuo o fa bo nsuo o man penin John Dramani Mahama wa bo nsuo akufu ado o bo nsuo ade otumi ya nse otu emuna eto wo e me nsuo to gu mu e me ye swimming pool enu firi wo ne nsuo foforo bi enu obo ye ana meboa hallelujah amen ana no my politics won onye but obi anim say ade ni da na swimming pool
Can come on your today? Psalm 29 verse 2. Aha, today. Amen. One share ready the enemy. Kind, One sorry ready on the capun. kind. A ready you will see. Me ba to say ready ni wo poso. O today. A ready you will see. Nsuo ye po, but nyame ankapo. Bible na ankapo identity if say Nyankopon pese or classify ade as one. Esuru nsuo eye nsuo, river eye nsuo, epo nsuo eye nsuo, bosuo etwa nsuo na wo bos haban so no eye nsuo, aha nsuo, ni nyina eye nsuo, utwa bode na uchimu a eye nsuo. Hallelujah. Nti nsuo bia eye nsuo. Nti Nyankopon an classify no one. Senka o ka say urade ne wo poso a, wo yiso river wetin. But na kan ta say to see urade ne wo dai wan ka say urade ni wo enne wo asase pese so o say urade ni wo dai ensuo so nti urade ni wo nsuo so nti urade ye nsuo. God is water, God is river, God is sea, God is mountain, God is sea. The Christopher you problem. A Christopher you problem to the point to say many Christopher will problem can see pa. Number one, Ghana here you way. Say obi kokoto buo ho ekobo mpaya wasom bosom. Na so omko Israel, Jerusalem no ebo ho no omko kokoto. Ekramofo so akasetia obi obekwa kokoto buo ho abom mpaye. Omko Mecca ye buo. But what you say? We have problem. Ghanaians we are in fact we have problem. Nyame kumye. Simple. And they are nice. I'm telling you, and can Rabbi sorry and can you tell papa not you be any so over heavy be a fine. One could be sooner hella Quran be a blue one you will instrumentalists for your dancers, your woman best serving drinks and I didn't tell you a hell of a bed. Sometimes no, and can you miss sorry and one day pan why papa was say we are son not Africa a true be any so. But what I say, but you can say. Protection is protection. A war issue bibi a try away saying ya de akwankyere. That's what I say. But ya kwankyere wo do aye ye ni nyina ye make sure say bibi a ye ye no nyamedi mu. So you ready be ye be ye. Dey be me catch and for say obi a wo kwan a fa so ehu nyame. Ene nyame a waje adi. Ye me ni na ebetumi aye Christopher but e bia na revelation na menya fa nyame wono na wunya sa revelation no Ha odi for me say nkomo ya yeten so epre no na de me fa we twa to na ye fancy da ho frɛ be san to aso ye beto aba ye mampeni John Dramani Mahama na ho form of fire no ensem bebre ba ho adi for bi hye nkomo ho kyerɛ sɛ ɔmma kala bi ye kokɔ embrem ebi so kra kyerɛ sɛ abato ne san sɛ ye to ne memene da nsi efeva no ebi so kra kyerɛ sɛ esan sɛ edin ne edin bi ko hyia ne kwa menkroma da ko hyia ye no enu nti na ma NDC bedi nkunim me bi sa sɛ ɛda ye di wo bi ebra ye di wo bi ene ɛda ye de yade efeva obi a ɛda ye do obi ne da ye de yade ani hu nyina favor obi sadia o kan ye favor obi mechanic sort sa na enkom hye na o kan ho asem ne so ye wo obi a ne bibi okoda ye obi o wa okoda no di fufuo nti na aboro no so na odko so da ye obi so o wa na ono oba bia nya problem nti broken heart etumi ma ne so da ye okay sanso obi wo de anigye na ekoda ye nti otumi so da ye obi so wo de na koma ekodi ade bi achi ti na koma ne di achi no nti e fa bibi exaggerating otumi exaggerate na ode akoso da ye nti obi ada ye ne ye de obi ankom senso ye but what I know ni say His Excellency John Dramani Mahama na obi anim so bewe ni obi oyesunsun mu adwuma bia no nim so bewe ni okay na obi anim say apart from say spiritual obi anim so bewe ni ne kora na obi anim say number 1 na Kufuado wa disrespect Ghana ahemfo bebre ti enim say ahemfo bebre be politics aide etia no eno nkwada nche no oman no wambudie akunya ye de si fence V8 mo de atwa kwan kora no siasika no ye tumi de esi hospital ye tumi de si chip compound ye tumi de ye fence ye de solve school under tree ye tumi de ye feeding programs ye tumi kora de solve economy ye nyina enim say oman nya ye timu
ɔman no ne yɛhia sika ketewa bi ne yɛde stabilize yɛ bank no but yɛyisu sika kɛseɛ de gu bank no nti ne nyinaa nka mbom no yɛhu ne sɛ ɔnkorɔfo no ɔmo alusu deɛ twa toɔ koraa no na ahantan no adɔɔso last koraa benka hwɛ koraa no party na ɛyɛ MPP no koraa mu kyɛɛyɛ alanka ase firi mu Kennedy Dapo aisho Ebola soja owo ma so ni enti na party na nkasa na omo ankasa obi a mo kɔ campaign na mo kɔ election na mo ba beto aba na alankas one of the highest friends member your funding member we free honorable Ken also wa me kai me use honorable Ken ne word ba ko bi o si of strategies na ya to abama Dr. Baobia o no kure nyame anim nie enka ye betua independent day levy okay betua kabana habet say but right now we have digitalized our independence. Everything will be digitalized. I'm telling you. Enka wo wa ye benya digitalized condom cocoa to bear mango, bofre, and pesie. Everything digitalized. Yes, think you bring a cocoa, I had no apple so. Nay, I tell you, I had chocolate. Yes, I'm telling you, Obianim say, Honorable Dr. Mahmoud Baumiana, only, but I had say, or G2 na. Ojayo who said, "You no be an obit a baby president." Be an embrace on ye. Ebia, and this for almost Ebia said, "Oh, Mamma, yana ye." Na say, Ebia, and this for be travel 40 years, after 40 years, no. Now, Ebi almost is your mind come. Now, almost have a say, no. Now, this for by services. That is it. I don't trust me, MPP. Me, and this in an MPP, and it. Metre made before that so I didn't know after crowd the communi sikra you will video be a watcher and the colors also be used semaka credit fire films and a highly broad topic because these bonds no a broad topic but how the year for me a draw down color you say brother udenka saf emwa yeah because oka color na as I said, waka ni soup. Okay. Oh, na waka ni metal. Na waka ni archangel. And if you wa, na watchere dia oya ebeboano. Aware nyina wo. It's a very broad. You need that for forever. Before me that's that for everybody aba be yen. So that's it. Abusua ye ni major prophets na atwetwe komo no mesel no agya comment e wo video yi ase e de ma na fe we mi subscribe button so e ya kai na fa bell ne kan wo ye ne sa upload ni to wo ape on sa e be di kan aka all the social media handles so ko wa e ye too much gh e ya kai say ho so wo be subscribe no wa like no wa share ama wo ye bi so e be ya hwe that gold anything makram